wakora iki kintu. Imana ngo izivuga ngo erega yarazirikanye yamenye ico nakoze. Haleluya. Amen. Tugiye mu mashimwe. Bene data barasenze numva nkozweho cyane. Mama mera senze ikintu kinkora ku mutima kandi uko niko kuri. Aravuze ngo dutaramenye n'abantu b'ikigali tutegeze dutaramana igihe twabaye imyaka yose. Titwari gutaramana igihe kitaragera. Nukuri. Haleluya. Amen. Igihe cyari iki. Amen. Imana nyiribihe izimenya kugena ibihe ikabigena yonyine. Twarabanye Kigali, twarabanye muri Kongo, byena muri Kongo twataramanye gati ariko byibuze naho muhana twigeze dutaramana nawe. Ariko igihe cyari iki. Amen. Imana itazitungurwa, Imana itazayibesha. Tizwayibesha. Hari ikintu umuntu agakora ukavuga ngo nibesha ariko yo ntizayibesha. Uzi unandika no kuri telefone akaba gusanga wibesha. Yego. Ariko yo ntizayibesha, ntizitungurwa, ntizigera ngo ntizihubuka. Ntamushana. Uko igihe ni iki gihe cyari cyo kuzoba muri uyu mwanya uyu nyine ukuri turimo. Yego. Imana ishimwe. Kandi nawo mwiza unejeje ukomeje imitima yabe yemwe uko nzanezerwa nagira numva iyo ntekereje abantu bari muri ibyo bihugu mukicegera Imana mugatara babengana gutyo. Imana ihumurisha. Hari abagiye kuko namwe mwagiye ariko byenda bibagiye batakibuka. Nukuri. Kimwe nuko turi hano nako uko twaje hano bamwe natwe bari Cyane. kimwe nabo twasiziriya nabo muri Kongo no harabibaga Cyane. hari umwe na data wavuze gusa ikiza ngo Imana ntizitangazwa ngo nibitangaza yakoze ngo aho bibitangaza ngo gahumura impumyi zigahumuka ibimuga bigakira ngo ya ngo ntibiza bitangaza Imana ngo pi ngo Imana yaramubwiye ngo kiza kitangaza gusa ni kimwe ngo nuko buza buca bukira ngo tugifite agakiza. Amen. Konuko. Haleluya. Haleluya. Cyo kintu umuntu yakibuza none yashize nk'imyaka nk'ini ariko cyaze kumva uko Imana itangazwa nuko twiga wakira twakarara. Yego. Ngo nico gusa kiza kitangaza cyo nyine. Bene data twawe ubutunzi bukomeye muza mugundira mukomeze ubutunzi bwo mu nzabya zibumba. Twebwe turi inzabya zibumba ariko harimo ubutunzi. Muza mukomeza ubwo butunzi. Ni ubutunzi n'umuntu ataza kwaka. Ubutunzi bwa ku giti cyawe. Utadusangira n'umugabo, utadusangira n'umwana, utadusangira n'uwo munanyuko, utadusangira na mukuru wawe na musaza wawe, ubwabo ku giti cyawe. Bene data tugeze mu mwanya w'amashimwe. Ndumva turadushima kugira ngo sinzi ko bigende kugira ngo abantu batarambirwa azashima abantu batatu tunyuzemo mutaririmbe uwumva ko baririmbe dusenge. Je numva ari sinzi nimba ari bwo bw'intekerezo cyangwa se n'undi watwungura ibindi bitekerezo twujana mu bitaramo